Hainai sal 23 February 2026 Monday ni salo keha program tonai Anando Bazar Motor Stand tawo keabo program ke Anando Bazar nimsingyo keha community hall tamaimo bariyamo abno tuyese program khelainai keaborowo longkainai ba foundation stone laying ceremony program khenai keabo programo phaye mayok phainai narwai hogra ongha chini habagra Project Kishore Manikyo bumsau phainai aketre aboni logeyo EM Purno Chandra Jamatia EM Komal Koloi akhe EM Babaranjan Riang aketre MLA Philip Kumar Riang Songphono abo pandao phaye mayo phainai kaboni bo pandao tini 21 February 2026 boni salwo Central Executive Committee ni YB Hugra Rao press meet ni dekhiye sakle khnari ha abo program roni bo pandao keta onaro khnaye naidi braut matma hiye sakle khnari tong abo joto surono Niyo nga utono bo YB office no mari ngolet pandawo abusada o site na Poilawo chini media person no khapong khapchama hamba ya phayo actually tini no mari mokhe bose biskang 23rd sombaro chini YBA central no keha ADC government by khiye chuno hall yokmi akero Anando Bazar no YBA central committee ni head office ungbok ye rawo Stone Foundation ungnai abro khulau ri phainai chini bubagra bum phainai kembok ye nawni deyo message rim chungmo khebo actually bosu kheye ADC government by kheye chini juwain tongnai YBA ro no overall India chin buru je juwain tongnai YBA ro no je ADC government je khakchang ye bo hall yokmo khebo hall yokmo ye joto elakawo tongnai kuno dormo sayamani kuno party sayamani chini bruno YBA no bodekhiri yokmono khatung khaja kheye bo pandano shoplung khene bo pandawo tinini chung press meet makhemi ake jora khe bale saroi no himya sakhro khe moba saroi ni ekta somoyo no bo program unai ake boro elakawo unit boy paraboi chini YBA raw tao sauthai lai tongo sudu chini YBA ya tre chini elakani hogra kahamra phono bo program no khakchang ye boy YBA no hol mo khakchang ye joto sauthai le jate bo program no success khenai shoplung khenai brok bang khenem bo ye sauthai lai to even bo khuboni deyo joto phaineng ye keha kabomoni press meet chief guest phainai chini bubagra tongnai ake CM Sar Purno Chandra tongnai ake CM Sar Komal Koloi tongnai EM ake chini de local ni EM Sar Babaranjan tongnai ake tre local MLA local ni chini bibino political leader tongnai hogra kahamra phono bra phono tongnai ake chini YBA ni central committee ni president John Sar ake chini YBA central committee ni chini GS Sar advocate Jolendro Brown joto tongpane even YBA ni executive member joto no tongpane bo hall ke nya pho chung thang sai nai le ha chini motor stand Anando Bazar motor stand ta tongo motor stand tani salka bai ujang tre kham su kha bekharo chini jaga book cha tongo abro jaga bo chung aro no ungnai ake abro ma chongle mo bo abro keke chini future ro je kuno chini party ni program je kuno party ni program ponto ake NGO ni program ponto tren bo paro meeting rao achuk ne ma bo gari gura parking kheni ni kya subida to nahi aro no chung lai ye joto umprang la ha ke to wa na ni sting mong let ma bo sa site ai ni sni mung ke angke Anando Bazar region YBA ni president kam YBA central committee ni chief organizing secretary jang aini yok sio tongnai ke balero region ni Anando Bazar region ni secretary kam central committee ni assistant finance secretary bon yok gra tongnai ke region ni vice president jang tre ke yok gra tongnai ongphai ke bungkero region ni OB ake tre jang chini OB ra po tongpayo jang tre jang chini OB ra tre tongpayo jotono khaksa